Bakorinte ba bobedi chapter 5 verse 17. Amen. Ka lebaka leo motho ha a le ho Kreste ke mmopua e motjha tsa kgale di fetile bonang tsohle di ntjhafetse. Yes, therefore, if anyone is in Christ or be in Christ, amen. Hamang kapamang ale ka ho Jesu Christ. Motho ya jwalo o fetoa mmupua e motjha. Ka mantswe a mang re phela re na le batho ba leng ka hare ho Jesu le ba seng ka hare ho Jesu. Now ba leng ka hare ho Jesu, Bibele e re ba jwalo, motho ya jwalo ke mmupua e motjha. Now ha re bua ka mmupua re bua kang? Re bua ka motho ya bupueng. Haeba o motho ya bupueng ke Modimo, wa bewa lefatsheng lena, o na le bokgoni ba ho bupjwa botjha hape. Amen. Modimo o entse batho bohle a ba beha lefatsheng, ha a keta ho ba beha lefatsheng, ya ba ke ba bupua ra hlaya ka tsela ya tlwaelo ya tlhaho yeo motho e mong le mong a hlahileng ka yona. Ya re ha o hlaha taba yeo ya o hlahisa o le mmupua ya bupueng ke Modimo moo rona re sa boneng, ya ba go bona le ihlo ka le ihlo hore hela motho ke enwa Modimo o se a bupile motho e mong hape. Hallelujah. Morena Jesu Kriste ya boko haholo. Now motho ena ha hlaha a phela lefatsheng lena, o phela e le mmupua wa Modimo ya bupueng ke Modimo. Ebe o phela a tsama lefatsheng lena a etsa dintho tsohle. Now Modimo a hlokomela hore batho bohle ha ba hlaha ba le lefatsheng lena ba hloka hore ba bupue botjha, gore a santse a bupue a phela na le mahlo a tsamaya. Modimo a hloka hore batho ba jwalo ba bupue botjha. Hallelujah. Now ha o bona re ya hodimo le tlase re bolela evangeli, re bolela hore Modimo mosebetsi wa hae wa pupo botjha o etsahale hodima bophelo bo mo bolellang evangeli, because o ba ya bupuang botjha ha o ba ka hare ho Morena Jesu Kriste. Ka mantswe a mang, ha o tsamaya ka ntle ka mona o tlo kopana le mefuta e mmedi, ba leng ka hare ho Jesu le ba seng ka hare ho Jesu. Mme ditsela tsa bona tsa ho etsa dintho di fapangwa ke hore na o hokae. Hallelujah. Hallelujah. Now mona Paulos ha tloa o re ka lebaka leo, now ka lebaka le feng. Hallelujah. O re ka lebaka leo motho ha le ho Kriste e ba mmupua e motjha. Now ha re ke re batla hore na lebaka leo Paulos a buang ka lona ke le feng le etsa motho e be mmupua e motjha. Now taba tsena tsa hae re ya dinka re di kala mo a di tadileng teng, re theosa le tsona di tla di tseba hore fa tshobotsi ya hore na motho yeo e le mmupua kapa ya fetolwa mmupua e motjha e ba mofuta o feng wa motho. Now mamela taba eo e latelang ke ena. Ha motho enwa e keta ho ba mmupua e motjha, Bibele e re tsa kgale di a feta. Hallelujah. Ka mantswe a mang tseo e ne le mmupua wa kgale ka tsona di a feta. Tsela yeo no mo tseba ka yona, tsela yeo e a feta. Now ho so thwe dintho tsohle di a ntjhafala. Hallelujah. Ha o thwe dintho tsohle di a ntjhafala, ho thwe dintho tsohle di a ntjhafala ka motho ya jwalo. Morena Jesu Kriste a boko haholo. Hallelujah. Ha dintho tsohle di ntjhafala, hona le taba e etsahalang mona o tlameha ho e hlokomela. Morena Jesu Kriste a boko haholo. Motho wa kgale o na ana le
melao le melawana e mo busang le tsela ya bophelo yeo a phelang ka yona lefatsheng lena. Now ha sa fetolwa mmupua e motjha, ho tlameha ho fetolwa le melao le melawana e ne mo busa. Ho tlameha ho fetolwa dintho tsohle tseo motho enwa a phela ka hara tsona pele ba mmupua e motjha. Melao ya pele o amohela Morena Jesu Kriste e le morena le mopholosi wa hao e fapane le ha o so amohetse Morena Jesu Kriste. Ho tlameha ho fapana, ho bonahale o buswa ke melao e fapaneng. Mara re phela matsatsing ao re nang le bothata ba batho ba ntseng ba phela jwalo ka ha pele ba pholoswa. We have a problem. Amen. Ho pholoswa ke ho tswalwa botjha la bobedi. Now o so ba in Christ. Re tlo itoloka. Ke itse Paulo se hore ka lebaka leo motho ha le mmupua e motjha. Now ka lebaka le feng? Ya pele verse 1 manene o bua mantswe a mang ore hobane mmele yena yeo re ya pereng e ka motlotlwane. Hona le nako yeo re tla e hlobola, re tla apara mmele o motjha wa lehodimo. Hallelujah. Now re tena re tlo hlobola mmele wona o re o apereng hobane Bibele se re nama le madi tsena tseo re di apereng di keke tsa ja lefa la mmuso wa Modimo because di silafetse. Therefore Modimo o created another new body. So re tlo di apara mohlang yena a kgethileng ka tsatsi leo. Mme tla ha re di apara ebe re lo kopana le yena kganyeng le bohle ba hlotseng. Hallelujah. Now mona Paulo sare ka lebaka leo ha re phele ka mo re ratang ka teng hobane re labalabela go lakatsa ho lo apara mmele wo o Morena Jesu Kriste a batlang re lo apara. Amen. Hobane ha re lo kena le hodimong ka mmele wona o apereng. Because mmele wona o apereng ke mmele o di kgathatso. Wa tseba ke wona o etsang batho ba bangata ba sike ba tshaba Modimo le matsatsing ana. Le ha motho a batla ho tshaba Modimo, le ha motho a batla ho rata Modimo, mmele wona ditlhoko tsa ona ke tsona tse etsang hore motho yenwa a sike a rata Modimo. Hallelujah. Hallelujah. Ene re go jwetse re phela nako ye kgolo bophelong bona re sebeletsa nama yena. Mara re sa batlo sebeletsa nama e go lo e aparang. E re ke le jwetse maratua baka lefatshe mona re phela ka nako e se kae go tsamaya. Lefatshe bophelo ba lefatshe mona bo temporary ke ba nakwana ke bo bokgutshwanyane ke re mokhukhu ona o apereng mona o tswatellang ho feta moya o ka hare hona le motla mokhukhu ona o tlo hlobola. Le o ka ba sebetsa ka thata wa o rekela dipontsi tse ntle wa o rekela di makeup wa o etsetsa dintho tsohle wa o fepa wa ba motlekere wa ba o tintsha wa itereka mare o itereka temporarily hona le mohla o tlo hlobola o lo apara mmele o mongwe wa lehodimo. Hallelujah. Hona le mohla re lo apara mmele o mongwe. Hallelujah. So how phela ka bohlale o tseba hore o ska phelela o khatlisa ntho temporary ya ba o swabisa ya bo sa feleng. Hallelujah. Seka phela nako yohle wa eketa o khatlisa na nama ya hao e ratang ha e rateng e tla jang hosane ha ina jang hosane mara wena ka hare o sa isotelle sheba wena o motho wa bo sa feleng. Hallelujah. Now, haeba Bibele re apere mmele ho apere wena o mang? Wena o moya o phelang ka hare. O Modimo ile ya ha keta o etsa motho tshimoloho Bibele re ya ba o bopa motho ka lerole la lefatshe. Ha keta o bopa motho ka lerole la lefatshe a butulela ka ho motho ena moya o phela. Bibele se re motho ya eba moya o phela mamela ha ona ma e di makeup mare o moya o phelang ha ona ma e tineng di shweshwe mare o moya o phelang ka hare wena. Amen. Mme moya ona o phelang o moya o phelang o ha o tlo shwa kona o tlo phela ka o sa feleng. Hallelujah.
ke ona moya wona o tlotla o ba teng ka ho sa feleng. Mme ke a o rapela, ke a o qekisa, ke a o kopa, tsotella ntho ya bo sa feleng ho feta ntho e temporary. Hobane mmele wona le ha o ka wa sotleha lefatsheng lena, le ha o ka wa ba le mathata lefatsheng lena, ke re le ha o ka wa kula lefatsheng lena, wa o kenya ka hara ICU, ha o temporary le moya o ka hare ho wena ka hare ha o kuli, o phela hantle, o lo ema phela setlo sa kahlolo sa Kriste ka tsatsi le leng ka ona mmele wona ona. Me unfortunately ha o fitla pela Christ e tla ha o butswa ntho ye nngwe le nngwe e tla o sidisa o kena le hodimo e tla be le e benefitweng ke nama yeo ya pereng e seng wena. So morato wa ka tseba hle mmele wa pereng hona le nako o tlo hlobola. Hallelujah. Hona o ka eo re tla o binela bonkgono ba se ba tsamaya mane ka pele mane ba bina ka dihaming ba se ba hona go re tla o binela ka dihaming ho so ho thotse sona le banna ba shata maneng ba nkile le bokose leo mmele wona o tshetsweng ka hara lona ene o tla bo eme ka thiko o shebelletse ha ba o isa mabitleng ge o tshware re entse tjena potso ke hore na ka nako eo o tla bo le kae wena, o tla bo le kae? Hobane ka mane ka ha Modimo teng ha o laole wena, ha o laole moruti wa hao, ha o laole batswadi ba hao, ha o laole mang kapa mang a o laolang, ho laola Modimo ya entseng lehodimo le lefatshe, ya tsebang botle le bobe, ya itseng tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwa, mme nna ke tla le imulla. Amen. Now ha re tlo go nna lona bohle ba kgathetseng, wena o isa nama yena ha o ise moya, ke gona le batho ba isa nama ho Modimo hore a imulle nama ya bona. Ha ya kerekeng o yana hore o lo rapellwa ga thole mosebetsi, no problem, nama ena e tla o thola mosebetsi mara na moya o thotse mosebetsi. Hallelujah. Hobane go lo ema phela setlo sa ka hlolo sa Kriste e be mo le mo hotho na o yentseng ha o sa le mmeleng, re lo arabella dintho tsohle tseo re di entseng ha re sa le mmeleng. Hona le nako o tla itjhebella re o isa mabitleng, rona re ntse re tsamaya re ntse re 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 bina difela tseo di hannang lefatsheng, re bina difela tseo no di soma lefatsheng, ke re yena moruti elo no mmona a sena thuso. Ho na le mohlang a taema ka pele a re ke re le hweleng mobung e ke ka o ka kgutla wa lomela Jesu eo, empa nako e fedile. Hallelujah. Hona mohlang mpitla tima ho tla re fina go e tima ka mane ha o sana di negotiation. Ntho e phela lefatsheng lena ye o determines gona o ya kae ka nqane, ke re ha o kala o kwala mahlo ba ratwa ba ka le rutwe dintho tseo ke sa di tsebeng tse thata tseo le di rutweng ho lokile tsamayang ka tsona marere ke o jwetse nnete ya lehodimo ka nkane ha ona second chance lefatsheng lena fela. O amoela Jesu mona, o pholoswa mona, o a hlolwa ka mohau mona, ka nkane ke toka ya hore na o ikgethetseng wena ha o sa le lefatsheng. Wa ikgethela o sa le lefatsheng mona o batla o phela jwang. Hallelujah. Ha re ntse re ya hodimo le tlase re Jesu ke borena jena, mamela rona re tshwane le bane ba o jileng ba buile go bana ba lapile rona ga lapa, re tlile o tlo o jwetsa go Jesu a ka o tshwarela dibe, a ka o boloka, a ka o pholosa wa phela o le mmupua ya motjha lefatsheng. La ba o phokwe kerekeng re go jwetsa ona mohla kereke yeo e tswang go bana o phokwe ona mohla tla tshwara le kesela ga o tsa selele. Hallelujah. E tla ha o fitla pela setlo sa ka hlolo sa Kriste ho tla balwa lebitso la hao, ha le balwa ho thwe mesebetsi ya hao e tla o latela, dintho tse ntse o di etsa ka jelo di tla o latela ka ofela, ke re o tla shebella bophelo ba hao jwalo ka filimi o tla ipona. Bebele re ka nako eo batho bohle ba tla ba hloletswe ya diheleng ha ba keta o shebella difilimi tsa bona, ba tlo bina e le nngwe e tshwanang ba re morena dikahlolo tsa hao ke tsa thuka.
o a hlola ka go loka. Hallelujah. So a go kgetha gore na ha o ntse o phela lefatsheng lena ngwaneso o phelela eng? Hela di kereke hara di bulela ho tlo hlohonolofatsa nama ena hore e be di make-up. Ke re di kereke hara di bulela hore di tlotla di o fa mosebetsi, hore di tlotla di o ba le ntho tseo nama e di hlokang. Yes, o ka ba le tsona mare sheba ntho mantla ke moya o be le guarantee ya bophelo bo sa feleng ka nkane, hobane moya wa ho na le mohla o tlo tswa ka mokhukhu ona o apereng mo. Amen. Hallelujah. Mokhukhu ona le tsatsi le le o tsotsofala. E mo ke ta ho paka mona hore e ne le birthday ya hae. Nna itse ke mo sheba ntse ke birthday ka go. Nna ke bona mokhukhu tsotsofala. Birthday engwe le re mokhukhu ona o apereng o ntse o tsofala. Mamela ba gatua ba ka le haeba o ikutlwa ka o matla ka jeno mokhukhu ona o apereng o sebeletsang matsatsi a 6 a nyeo a beke ka ofela le di hora tsa Sonta after church o ya kwa ka ofela wa bona ona mokhukhu o ntse tsofala. Amen. Empa motho ya tsebang hore o tla hlobola mokhukhu ona apara o mong bebele re therefore motho ya jwalo e ba mopua e mosha ha ba ho Christ. Amen. Engwe taba yeo Paulo se a buileng ka yona chapter 5 verse 5 mona ore mme modimo ba jwalo o ba file moya o halalelang as a guarantee. Amen. As a deposit guaranteeing seo go lo ba sona. Sheba moya o halalelang lefatsheng lena o re fa taste ya ntho go lo ba yona ha re fitla ka nka. Hallelujah. Ha ke sebela ba hona le batho ka kerekeng ka mona ba ileng ba ka ba ukwa monate wa ho ba le moya o halalelang, wa ho tsamaya le moya o halalelang, wa ho buswa ke moya o ha ke sebela ba hona batho ba kile ba experience the indwelling of the Holy Spirit ka hare wena. Sheba ntho yeo o ile wa utlwa ke fraction nyana fela ya ntho yeo lo ba yona o fitla ka nkane. O ntho ye kgolo pela modimo ha o fitla ka nkane. Amen. Me haeba ha o so ka o taste moya o halalelang o utlwena ho monate jwang ho tsamaya le moya o halalelang, ke rapela ka lebitso la Jesu moya o halalang a o tshware. Hallelujah. Hona le mantswe bene ke ba bua kae ke re bophelong bona motho e mo le mo etseditse o tawa. Hona le ntho modimo a entseng ke bitswang botawa. Shabang botawa ke ntho monate o feta dintho tsohle lefatsheng ba gatua ba ka. Hallelujah. O ska bona le bazalane ba ya di ba re ntena ba lonwa hantle motho e mo le mo o rata botawa. Botawa ke ntho monate bona ba haisana motho hata uwe ke re o lebala ditsietsi o lebala mathata o lebala dintho ntho le ho phela yena fela le tsela o tla mmona a tsamaya ka yona mo o tla bona motho ena o na le kgotso ile yena fela. Empa ba leng ho Kriste Bibele re le ke le tauwe ke moya o halalelang le se ke be la tauwa ke veini le tauwe ke moya o halalelang. Ha o keta o taya ba ka ho wena o phela lefatsheng le leng o ntso le lefatsheng lena. Hallelujah. Ha moya o halalang o taile ke o jwetsa ha o sabe mang kapa mang ha o tletse ka moya o halalelang o morena ya fetang dintho tsohle. Hallelujah. Ha ona tshabo ya letho motho a tauweng a se letho. Hallelujah. Haeba o so tawe ke moya o halalang ke o lakaletsa botawa bo ka lebitso la Jesu. Moya halanga ka o tshware o go ukwa botawa ba moya hala ke re bo monate o feta ba veini e ka wa tswa moyeng hona le mo be wa teng kae mo na le manyolo yo khuma. Hallelujah. Ai botawa bo butlwa mo ke taste fela ya ntho go lo ba yona ga fitla ka nka. It's just a taste. Jeba ha ba ukwa le ebile ya lo ebile temporary ebile nthonyana ka kerekeng kapa ha o le kae metsusunyana. Sheba ha o fitla kwana o lo phela ka ga yona. Sheba le hodimo ga o bore motho a ntsa le hodimo le ya bora o mo jwetsa hore go kgothaletsa o go tawe ke moya o halalela o tla utlwa. Hallelujah. Mara hanyanyana botawa ba di biri bo fe motho rona o ikutlwa jwang. Amen. Ha ke so tawe mara batho ba ile ba tawa ke di biri re ha ba baka mona be ke ba mona hantle ya go itle ntwena na lo fetola kelello.
ha mosadi a tswa manene a mo jwetsetsa ha di felletse monneno wa tsa ba ho ya ba re ha fla ba re mana ke tlo shapa ka tse pedi tse tharo le mosadi le mo shaba fela he wena go ntso re hana taba le ena ntsa o mana mona taba le ena o na le khotso ya ka hare ya ha ya le mong a shegwe ya botawa ke ha o le mong. Hallelujah. Paulos ha tsona pele verse 7 ho isa o 10 mane o re ka lebaka le o re tsamaya ka tumelo ha re tsamaye ka pono. Amen. Motho ya leng ho Christ o tsamaya ka tumelo ha tsamaye ka hore na o bona eng ka mantswe maphelo a rona ha di thamaeno ke dintho tse re potileng mara di thamaeno ke hore na modimo o re tshepisitseng re dumela ditshepisong tsa modimo tse wa re tshepisitseng tsona re tsamaya ka tsona re phela ka tsona le ha re so di bone. Hallelujah. A re se ke ka ya hole ke kena ka ga molaetsa wa ka letsatsi la ka jeno ke tseba o qeta Bibele re go bane motho hale ka hare ho Christ motho yo ke mmupuwa e motjha. Now ha re ke re bueng hanyanyana ka hoba ka hare ho Christ. Hallelujah. Hallelujah. Abo ke itse ka ke tle le botlolo ya ka mona ke sebena ke isile ka ga ke isile ka koloi morana Jesus Christ a boko ha ho a go nka le botlolo ya hao ena le metsi a ke wena o phusitse morana Jesus a boko ha ho. Hallelujah. Metsi ke ana le a bona metsi ana ke a ka hara botlolo. Amen. Ha le ka hara botlolo metsi ana. Hallelujah. Tsela le ka hara botlolo ka yona ha o pholoswa modimo o kenya ka hara Jesu ka tsela yo metsi ana le ka hara botlolo ka yona. Amen. Ka mantswe a mang o potwa ke Jesu ka hohle. Hallelujah. Number 1, botlolo yena e fana ka ntho bitswang protection and security bakeng sa metsi ana. Metsi ana ha le ka mona are protected by this bottle. Amen. Le ha marwele a lefatshe a katla ha tlo fihlela metsi ana mare a tlo fihlela botlolo yena hobane metsi a ka hara botlolo a protectwe ke botlolo yena hore ha di fifo tsa lefatshe di fihla di fumane metsi ana a dutse ka hare ho botlolo. Re ke o jwetse motho ya pholositsweng o ka hara protection ya Jesu o ka hara protection ya modimo. Ha Satan lwana ha muli yena o mula container. Hallelujah. Jesu ke container ya rona. Hallelujah. Ha o le ka ga Jesu. Hallelujah. O mmupuwa e motjha mme bobupuwa ba motjha ke hore o so wa pa o ntse le lefatsheng lena o so wa para container e bitswang Jesu mme ke yona yo protector. Hallelujah. Ke yena e o boloka bosibo ha matemona a kututsa hona le protection e o bulukileng ye o shebang ho yona. Mamela ha re bolokwe ke tate boruti ha re bolokwe ke spiritual covering re bolokwa ke Jesu yo re leng ka ho yena. Hallelujah. Wa seba gona di spiritual covering tsa lefatshe lena hona le mo re sita o boloka teng o bana re le siko mara ha o ka ba ka ga Jesu ya ba protection ya hao o boloka le ha moruti wa hao a le di moods. Hona ga batho gona lo ba di moods ebile re ka sowesu hona jana ka mona ka fona o rata itse hona jana fela ke keta o fa ba bang di 10 ranta ba bang ke ba timme ge batho re ya ka sowesu re ya ka tsela ya rona ya botho. Ha ke la taba le ona ba bang ho etsa itseng ha ba etsang le bana leng ha ba etsang ke la le taba fela le bana ba entse mosebetsi o ke ba gommeng ona ebe ke a ba patala gore gona ga batho re patala o latela na re thabela jwang mara hona le modimo le godimo ya bona dintho tseo ke sa di bone ya o bona mo leng ha hao ya o bona lekurutu le morena ya tsebang boitelo ba hao bo morutu wa hao a sa botsebeng e ba yena protection ya hao. Hallelujah. Le ba ka la o di ke kenya ba protection ke hobane o di moods.
tsatsi le itse a ka tsoa a sa batle ho nka di-call ya ga go wa mo letsetsa o ka go helo ntse lla fela go e be le maphuto wana o tlo go hloka thapelo a ke ta o sheba kwana. Hallelujah. Ho na nako e gona ga le batho re ba ndimisa empa re go jetse ha o ka protectwa ha ntinyane baratwa ba ka ha o ka protectwa ke Jesu, ha o ka protectwa ke Jesu, ha o ka protectwa ke Jesu, you are secured for good. Hobane ha o tsele ha o roba le molebedi wa Israele ke modimo wa ka mehla yohle. Hallelujah. Gona go rata hobane ka nako ngwe ne hetso feta ba bang. Hallelujah. Ba bang ba lona mona wa ke ta o pleasure ditšhelete tsa lona. Amen. Wa tsa go jwetse nama se re di apereng. Na mere ya apereng ka le hlono ha le tlo pleasure la hona ke tlo le lebala ka mora ke ke di ya ho kwa. Empa e di ya honta de mo hodisha gane re ke le jwetseng nama ya apereng ke bua ka yena mmametse. Nama ya apereng ka nako ngwe e ka tla ya ba le dinyeo. O hana o pleasure le yena. Hai ka nna a hlola hobane a pleasure nama re ya apereng re tlo sheba bona ya pleasure ka tšhelete ngata nyana ke o feng. O yena o pleasure ka tšhelete ngata yena e nyana nyana. Ha re rapella re kala ka e ngata yena e ngata holo. Oh bo hlolo le fase morena. Hallelujah, hallelujah. Ha re kgathala re tla ha ntshitseng sokanyana wa modimo o sontso tseba ka lebitso la Jesu. Amen. Ke nama eo re apere e ya ka swesweso ke mang a fitlang ke nka pelenyana o se eno fitla ke o se fita batho botle eno o a re cleanela ka ke kore motho ena nama e re apere baratwa baka ina le mahlo ina nama mare modimo a le hodimo o a hlola ka ho sheba dipelo e seng ka ho sheba ona e bo bonang ka ntle. That's why re reng e baka go Jesu o tla o boloka le motla nna ke sa batlo go boloka. Amen. Ke ena protection ya hao. Na I'm so sorry. Ke go bonta te mohuti ba bang beo ke ba hlompang beo ke ba ratang ba ke di spiritual protection. Na ke spiritual protection na never. Ha ke spiritual protection na ka enyaka. Ya ga ke tswa mo satana ka nna fina di face ya ga nke re bone. Ya ba di tshella nna jwale ke tlo protect le lona le magana je nna ke tlo e gona. I'm not a spiritual protection but in spiritual protection re ba hlompha ba etsa mosebetsi o moholo haholo modimo ba isika mohao empa ke a o rapella hle a go be le spiritual protector se bitswang Jesu ta o ya le kona Juda le hlomela la ntlo ya re fita ai wa pele le wa morao ha e ka ba yena your spiritual protector you are protected completely. Amen. Ska dependa ha kalokalo ho rapellwa ma ho dependa o ba le dikamano le ye ho rapelwang ho yena. Amen. Morena Jesu Kriste a boko haholo. One of the benefits is a container ko jwetse ke ntho e bitswang e etsa ntho e bitswang quality control e boloka quality ya ntho e ka hare ho yona hallelujah e ntse e le jwalo e boloka quality yena yeo a ntho ena e ka hare wa bona metsi yana quality ya ona ha e change hobane hallelujah a ka hara a container. Hallelujah. Now the type of container ke yona e re fang hore na se ka hare ke quality e kae ha o iketsetse quality wena ha quality ke boleng value. Amen. Ha re batla ho tseba na ntho e boleng bo bokae e nngwe dintho tse ke shebang boleng ba ntho le bohlokwa ba ntho ke hore na ntho e iphuthetseng ke ya mofuta o feng. Hale good le ke la bona koloi ya tšhelete o e bapise le yana ya hao hle mmanyeo ha ile ele ya tšhelete ile ya hao e turu ke fe e thata ke fe ya tšhelete e bile ho thina le ntho e bitswang bullet proof le ha o thunya kulo a ikene ka hare mara ya hao ya hao ke mathata ya tšhelete o tla bona le festerena ke ntho e ka
Amen. Because value ya tlo tshelwa ka mo e holo, container must be best. Unkutlwile? Amen. Now Bebele re ya leng ka hare ho Jesu ka mantswe a mang yeo container ya hae e leng Jesu. Haeba container ya hao ke Jesu, a re ke re hlahlobe container ena na ke a mofuta o feng. E tla re fa ona ntho e ka hare boleng ba yona ke ba mofuta o feng. So ha o batla ho itseba na o mang, e tsebe ka ona o katwa ke bo mang. Amen. E tsebe ka ona o protectwe ke mang. E tsebe ka ona o sireleditswe ke mang. E re ke ise ha hao. Ha ke batla ho tseba na o mohui ha kae ke lo sheba jarete tratetseng ha hao. E tlo njwetsa ona motho o ke tycoon ha kae. Go ho twa trate mane security tsa o di kentseng mo. Le ha o ke wa re jwetsa, le ha o ke wa re jwetsa ho hela sa ke ra di tšhelete. Mara security sa gating se tlo go jwetsa na o mang ha re fihla. A ke wa e bona ba bang ba lona ha re fihla mahalona o tlamea o pinye ntho mane o ipinye e be lla ka hare e be motho wa ka wa o botsa o mang a ke nna nyeo o batlang a ke batla tlosane security se gating se protecta ntho ka hare mamela o ntho golo wena o protectwe ke tau ya le gola Juda le hlomela la ntlo ya Davida wa pele le wa morao ke ya entse le hodimo le lefase ke ena ya o protectileng ke ena ya o leng ka hare ho yena value ya hae di thamana gona o mang wena ha o mothunyana fela o bana o protectwe ke modimo. Hallelujah. Hallelujah. Hasta ba hore na hallelujah. Hasta ba gona o mang ke taba gona ke mang a o protectile. Hallelujah. O protectwe ke mang. Protection ya hao ke re le batho bana ba ho ditulong di tšheleteng protection ya bona ya tšona ke bo mang. So value ya hao e bo hloka ho latela ona o bolokwe ke mang. So haeba o bolokwe ke moruti wa hao se tse re bona ona value ya hao wena e ka enyana mara ya bolokwe ke Jesu a o modimo a le hodimo o motho ya moholo lefaseng se ka ba wa inka hanyane la o ka bona ditlala di ditlhopolo ditla ntho tse o tlelang ke mafofuretsane a impact e etsaetseng ka ntle containereng. Hallelujah. Hallelujah. Hona tjena ha ke wa tla nthwena ho shake metsiana le aka shake haholo mara impact ha ya ba hona e bile containereng. So wena ka mane ka hare ha o utlwa motsitsinyonyana o solla ona na modimo tlotso modimo wa ka sheba nthwena ya o utlwa go feta ka ke mafofuretsana a o re na ne tlamele ba o kopane le modimo o protector ha ka so leboa modimo le ha o sa bone letho mara dumela hore ke modimo ya tsebe o ntso phela ya o protectile o ka bo shwela ha ile wena. Hallelujah. The container defines the boundaries. Tsa ntho e ka hare. Container ga ke yona e jwetsang ntho e ka hare hore na meedi ya hao e fella ka. Amen. O tloa kae? O fella kae? Ha o le ka ho Jesu morato wa ka ha o itaole. Ma o laolwa ke Jesu ona o tloa kae o fella kae? Hallelujah. Hona le mme mongala etsa me a mo hutima lona etsa illustration e nngwe ke ratang ha ntsa nkokela ka a etseditseng teaming ya hae mane. Ore ona bua le batho ba mo jole a le ka o ba hlalosetsa taba ya ho pholoswa bohlokwa ba pholoso hore na ke bofeng. Motho e mong o na dumela hore ha fela o pholositswe ona batho ba dumela ntwe ha fela o pholositswe you are free to do anything you want. Go batho ba tla ho Jesu banke identity ya Jesu fela a se ke le mopholoso a ke da bophelo o ntsa itswella pele ka bophelo ba hae ba pele ba maobane. Amen. Jole etsa illustration e nngwe ke ratang are okay fine ha o pholoswa Jesu o dula ka ho wena ke re o re ke tla kena ke la le wena ho nna re ya kenana. Okay fine Jesu o ka pelo. Now tell me ha Jesu o le ka pelo ho tswa Satan ke. Amen. Now how na le Jesu ka pelo jole kwenena wa tsamaya o ya bareng o lo nwa jwala ke Jesu a itseng a o feleditseng
ha o tsamaya o lonka mosadi ya motho ke Jesu a ntse a tsamaya le wena ke Jesu a ntse a re iya ba nke wena ba thathe wena o mtshini wena a ke wa bona ha o ntse o wa ka batho mana o wa ka batho manene mara o pholositswe Jesu a le ka pelong ke yena ntse a shwa jwalo tsa ba kwa ke wena ba sile hampe batho ba kwa ke yena. Amen. So o ntse o kwa hore na mara ha re hlahlobe mesebetsi eno ke bileng kaofela o nana ka etswa ke mang? Ke mang? Jele o bona ka ke mang dutseng ka pelo a ntse a o kganna wa bona ona batho ba ka ba nana ba pholositswe mara ba pholoswa. Amen. Ha o pholoswa Jesu o dula ka pelong jwale ka Jesu ya dutseng ka pelong o a tsamaya o lonka monna motho o ke mang a itseng we o no ile le mang le Jesu o no ile le mang jwale o santsana o pholositswe. Amen. Elori ye o leng ka hare ho yena ke yena ya di thamana ona o etse o ska isang o tswele kae o ska tswa le kae. Amen. Ha ke ga motho ya pholositswe a ke se wele ka hara bothata hona le phapang pakeng tsa ho wela molekong le ho paqama molekong. Amen. Hona le batho ba paqameng molekong mona ke hae o ntse o na le khaushi o ditse molekong mona ke chairman ya molekong a ke wa bona. Hallelujah. E monyana ha ntsa tsamaya ba khoptshwa a wela molekong ha ke ta wela molekong a ithothoba re ke se ke utlwile Jesu ha o mpisa o mpona ha ke ta be wa ithothoga wa tsamaya o ya ho Jesu a ke wa e bona e be o re ke tla ka ditsela ke mo yetsa dibi ke mo etsa ke tla ke le fela ebe o ya go modimo ha fitla o Jesu re ntate ke mobe ke o sitetswe nyeka pese ka mohau wa hao motho ya jwalo le ya paqame molekong ha ba tshwane. Amen. Hallelujah. Now Jesu o di thamana dintho tse o di etsang ha le ka hare ho wena so motho ha le ka ho Christ ke mopo e mosha hobane ya seng a tsamaya ka yena ke Jesu container ya metsi ana ka mona a iswa hohle ke botlolo ena. Amen. Mara metsi ana ha ka tswa ka mona ba sa ntse a tsikela hohle mona ha sa le ka ga botlolo ha sa le mo botlolo iseng hona teng ha sa le ka ga yo so ka mantswe bang ha o so phela mo Jesu a se a phileng teng re nne re go ntse le ka ho Jesu re nne re tshwalwa ke re tshwalwa ha o ntse phela ka ho Jesu mara me Jesu o setse mona wena kwena no o tsamaile le mang. Amen. Now the container shapes what is inside. Container ga ke yona e fang mphetsetso ka go yona shape bona e sheba hale jwang. Hallelujah. So how le ka go Jesu o fa shape ya rona o sheba hale jwang o fa tshobotsi ya rona o be motho ya jwang ha o ikgethele tshobotsi mang o kgethela tshobotsi ke mang ke ye o leng ka hare ho yena metsi ana a nkile shape ya botlolo hobane a ka ga botlolo le wena o le ka hare ho Jesu o nka shape ya Jesu ke ha o tla le mane re tlameha go ferekanya le Jesu re be re nana o Jesu maro empa o le ka hare ho yena bophelo ba hao bo tlameha bo tshwane le ba Jesu now Jesu ara le fase ona phela jwang tsela na phela ka yona ha re wo. Amen. Hallelujah. Re tlameha go ferekanya le Jesu bana na motho o matla tsamang ka ona e santsana le a botho kapa modimo sa le teng ka hara bophelo ba hae. Hallelujah. Jesu wa o shape. Hallelujah. Re ke bue etse ba go le tlo nkwatela. Amen. Jesu bile o di thamela le gona o tina jwang
ha o le ngwana Modimo. A Jesu ka pelo ha se taba ona ke tinne jwang ke yena itse o tene yena ntho e tene ko la la dumela le Jesu itse o tswa ka tlung o la ya o Jesu pele wa re Jesu tlo mpone ha ngwana Yesu ke shapo Jesu a go shapa o le tjena bange. Amen, hallelujah. So le tsela ya kaparo fela ba ratwa ba ka re apara ho latela hore na Jesu ba tla jwa. So Jesu ha le ka pelong ke re o tla o tswa wena o le ka pelong da le mo di shagane go ba ga bele mo o tla o fa o le ka pelong hore na o tla a se bilanga di in case of fire mogana Jesu Christ a boko ha ho o tla o fa wena o apare jwang o bue jwang ha o bue ka mogho ratang ka teng. Amen. Ma o bua go latela gona Jesu ona ka bua jwa hobane o ka hare ho yena. Amen. A ke tsa ena molaetsa ha se molaetsa ga twa ibile ene eme ngata so a ke le makalle a ka lokalo ke a tsa le rata ibile e montsa go tsa pote. Amen. Ma Jesu o di thamana le how you speak to people. Amen. Gona ba ganna ntsile mona di na le go tshella gona le kolo itse mona o mosehla tjena selemo wo bana lo etsa meleko o bo kweke ka hallelujah go ka go e ga o re be Jesu re ha ene le nna ntsa ganna kolo yene ke tlo bua jwang le motho kana go so buile ntwe ka ha o keta o ibue wa ya lata wa e hula go ntate a e withdraw. Amen. Because all laula na o bua jwang. Amen. Bontate Jesu o laula lo na o shebang ke tsa bo mme re bua ka Modimo ba re na monna o na ntsa nshebile okay o laula lo na o shebang ha e ka o helps of mana mosadi ena o tenne khutlela Jesu o tlamea automatically o shape ka left ha eba mosadi ona le ka left o shebe kwa a ke da o ikela kwa na shebile kwa. Amen. Now how ka o kwa hona le ntho e reng o khutla o tsa ke Satan o batla o pusha ka nkeno o ba so jetsa Satan behind me ke sheba kwa. Amen. Ho bane sebe sa monna se tla ka o bona. Amen. So lo ena pele hore monna ona ntse ntshebileng ha tla mpona hore ke tinne hampe lo o botsa Jesu pele Jesu ho rwang re tinne sharp. Amen. Hallelujah. Now enngwe ya di challenges tsa bapholoso ke hore ba kena hantle ha ba ya kerekeng ha ya toropong o itinela nthong o kena yang kwana. Amen. Sheba Jesu ha o feletse la o ya mosebetsing ha o feletse la o ya toropong ha o feletse le ha o ya kae kapa ka hobane o ka hare ho Jesu mme a o shebe ona o sheba ha le jwang bathong. Amen. Na ke tlo kgathana na o tine o ska tina o ha o tine e nya halala di phahlo ke ntse ntseng ke batho ha di etswa ke Modimo. Amen. Ke bua ntse ba phetla temana tsa hore ho thu banna ba tine madi hwe ba bomme ba tine no ke ntho tsa batho tsena kaofela ntho tsena ke tsa batho kaofela di designwe ke batho simple. Amen. Ene design ke Modimo e nngwe ene re tlwetse kaofela una design makoko ene re tsena le shape ya ona ha na tentsha ra malefa ana sheba ha le jwang a ja ona motho a se ba nna kokolo ne le sheba le jwang. Amen. So batho ba se ba nkile from lekoko leo la Jesu ba etsa design tsa bona from lekoko la Jesu no problem. So design ya o e tena ha o keta o e tena ebe o ya ho Jesu ebe se ipone sa hao sa pele ho sa se ka bedroom o ya ho Jesu pele ho Jesu ha re tlo shebisana he mokwena taung ha ne senka ka fihla le hodimong la hao ke le tjeo ya ba ke ya kokota o no tla ngamoela ke kene ha o ka kwa pele ha hore o no tla mona ke kene o re ke a bangena ke le tjeo. Amen. So eska ha o kopana le ntate moruti tseleng strateng ya ba o batla ho balia o lo ipata no
ipatele Jesu pele kwana nna ke tlo sheba fela ke tlo feta ke re le buisana le Jesu pele ho tswa ka tlung ke ne ke le siko le dumellane jwalo therefore nna ke mang ke a ikgawanela ke a feta mme ha le fihla le hodimo kwana o tla o jwetsa ke maitseng ke nna ke o tine jwalo o tla o botsa amen gona ne re le sione kwana bomme wa rona bana ba di santa de moruti ke re kenya sione ho thu bomme ba dula ba go itse tuku a bona ka fa dula go itse tuku jole mme wa ka ona e gwala ke bua ka ena a ke ga tla ke rekeng ona e gwala ba gwala tuku tse tshotse se hlatse jwang ha wa ke rekeng ha gana ko mona ebe ba shapa ka di relaxera meriri wa thewa o ya tlase ba be dituku kwana ba ikela ba bakeng jole masione ana na le ntwe monate e ke rata ke ba pholosa ka ba le yona matsatsing ana morena Jesu a bokwa ho mosione ha ana kena ha mosione e mong ona kena ka sefela ke 18 ka man ke hutwa ke 18 kwana o sontso o ukwa hore ngwane mong wa modimo dieo a ke ba bona ha kena ke 18 mane ona kena ka sefela hona o tla bila sefeng ha sena taba morena Jesu Kriste a bokwa holo tla kena ka sona a se thinthetsa ba ka hare sentse ba ukwa hore di tshile o tla bona wena tuku ka wena tuku ka abanke tuku e sentshwa e semputswa tsena tsa private tsena a e gwale re ha e gwala be ho o apere tuku ya nama wena ena se ya moya ke ya nama a tlameo a ke wa e bona ba ne ba kata ntate moruti ka ba bana ba bang ba modimo so ha o le mopholoswa ha o kate mopholoswa e mong ho tla itshwara hantle ha a le teng amen o itshwara hantle le a le siko amen ka nnete ba ratwa ba because o tsamaya le Jesu hohle mo o tsamayang teng amen so lona bohle bo reng ha ke kopana le lona strateng ebe le abaleya ke bela hlola le baleya ke motho jolo ka lona ha ke na next ha ke na le hodimo ha ke na lona skenela mpaleya tsileng no problem re dumedisane le nga ka kopana le wena o bogamme take mona bo tshweo entse she ai o ka dile pele wa dumellana le Jesu wa hao ya ka pelong a o jwele nna ne ke bese ke le mang ke a iphetela mokoeng ma wa iklusana eta me ka le ka ipin ho Jesu not me ha ke kopana le wena tsile man se ke fela hai Jesu le wena ona le dumela ntho tse di man le yona e dumetso kwena amen haleluya ena monate wa Jesu ke hore o tla o nyenyeletsa pelong ebe wena wa itisa pelo ena hona le ntho e bohloko kena ha o ka wa hatella letsolo la hao hodima ntho ye wrong yo batlang ho etsa letsolo leno le tla o hopotsa hape ho sana o le hatella hape ntse le ho ene le ntse le theowa o ntso tlwaela ho etsa ntho ho fihlela ntho yeo ye mpe se fetwa normal o kile ka bona na le batho ba ntho tse mpe se fetwile normal yo ha etsa ha wena o phela je ibe o makala ke phoso ha o so fihletse level nyeo o so bolaile letswalo to a point yeo o so o go ho le normal ho phela ka ga ntwena amen so lwanela hore o tsose letswalo la hao dintho tsohle tse o modimo a sa di batleng ke rapela ka lebitso la Jesu modimo a o fe matla a go tsosolose communication ya hae le wena ke re a ke a hla kwana ka tsela na hla ho Jesu ya ba fasile ya thuthubela enwa ke mora wa ka ya ratwa ke nna moutlwe a ke a hla jolo ho wena ka o nyenyeletsa ka tlase pelong ene le ntsula ha kana go ngwe le sesanyana tsena ha le utlwa hale ka modumo mokalokalo mara le be le o jwetsa what you are doing is not right amen so hona le phapang pakeng tsa motho ya tswetsweng la bobedi le ya sa tswalo la bobedi ya tswetsweng la bobedi o ka hare ho Jesu o protectwa ke Jesu o tsamaiswa ke Jesu haleluya empa ya seng ka hare ho Jesu o tsamaiswa ke melao le melawana ya lefatshe now how did dintho tsohle di fitile jalo ka temanna etsho ntho tse fitileng ke difeng di be tsohle tse o di entseng pele o pholoswa di a feta di a tsamaya tsohle di a ntshafala now ha o pholoswa o qala qalong amen only the new creature
Hallelujah. Now le melao e a fetoha ya o di thamena ona o mang. Amen. So ntho ya o no hlalosa o le moetsa dibi maobane ha o so le o Jesu a sa o hlalosa o le moetsa dibi. Amen. Hallelujah. Ha o so le o Jesu o ba moetsa dibi ha o lahlile Jesu. Morena Jesu Kriste a boko haholo mara ha o le ho Jesu o ba ya halalelang only because o ka hare ho Jesu hantle se wena ya halalang ho halalla container ya hao. Now modimo ha o sheba ha bone wena o bona Jesu ya shuleng sepapalo because modimo o khahliswa ke motho ya le mong fela lefatsheng mona Jesu ke kha me I can have the bophelo ba hao fumana o sena Jesu taba eo a e khahlise modimo. Hallelujah. Has taba ona o entseng ha wa etsa ke taba ona o protect you ke Jesu o ka hare ho yena me ha o le ka hare ho yena ke Jesu ya tla di thamena ona o phela jwang o phele jwang modimo ke re ke modimo ke Jesu a ke wa e bona. Now Jesu mosebetsi wa hae ke ho kata tsatsi le tjhabale di kele ho kgalemela ha o phele tjena ho phela tjena ha o etse tjena ho etswa tjena ha o etsa le tjena ha o etsa le tjena. Now modimo yena ha ana taba le ona o entseng ha wa etsang o mamela taba ena modimo ana taba le ona o entseng ha wa etsang no problem yena ha ana taba le ona ho ha ona le taba na o na le Jesu kapa ha ona yena phetho tu. Amen. So how fitla le hodimo la modimo ha o lo kena ka ona lefatsheng o no etsa ntho tse ntle ha kae kapa tse mpe ha kae no problem no o lo kena ka hore na ona le Jesu kapa ha ona yena. Amen. Now Jesu yena mosebetsi wa hae lefatsheng lena ko ba ka hare ho wena jwale a o ruta na o etse o ska etsang. So as long as a le ka ho wena you are saved. Amen. Le ha o ka tsaba o tsosa mo mamele neng o iketsa ka mo ho ratang ka teng as long as antsa le teng a o khalemela o ntso sokolo o khalemela o ntso sokolo a dutse ka ho wena you are saved for eternity. Amen. Mang mosebetsi wa go ruta letsa le tshebele dikela na o phele o ska phela jwang etsa tjena ska etsa tjena tswale mona ska etsa tjena hallelujah. Mara ha o kwala mahlo potso e nngwe ha se ba bona o yentse diketso tse 100 tse ntle kapa 100 tse mpe ho tswa ona o a kwala o ntso o na le Jesu kapa sa tsamaile na ka pelo. Amen. So ha o kwala mahlo go lo pata mole ntho e di thamana go na Jesu o sa le teng o na ntsa le teng bophelong ba hao kapa ha a yona. Hallelujah. Hallelujah. Now ebe ntho ene tla di thamana ona o ya le hodimo kapa o ya le hodimo jole ha re shwa re kwala mahlo ha re fitla ka nkane ho thu ba bang ba be wa ka tsole le tona ba bang ka le o le tshehadi ba golwa jwang mme ba be ka o le tshehadi ko ona bana ha bana Jesu ha kae ba be ka o le tona ko ona bana le Jesu ha kae ke phetho ke tu. Hallelujah. So ha se ona o lo negotiate ha o fitla ka nkane ka dibitsa hao no ha o lo negotiate le mang kapa mang o negotiate le Jesu le fasile. So be careful how you live today and ask the Spirit of the living God to guide you kajeno. Monna mo ngwa dipasale ma hore ho se tshwane hwa mo rapedi le ya sa rapedi hobane hona le phapa paketsa ngwana modimo le sengwa modimo. Molaetsa o borang o sa batleng ke kereke o senang I receive. Amen. O di thamana ona ha o tloa mona o lo phelang ha o lo phelang. Morena Jesu Kriste a bokwa ho. O ya thapelong ha kae o fepa moya o ka hare ho wena ha kae. Morena Jesu Kriste a bokwa haholo. Hallelujah. So pelo ya hao ina le Jesu kapa ha ina yona. Now ha ina le Jesu re tlo bona ha o etsa dintho ho na o etsang hobane o tlo bo dumellane le Jesu ho etsa dintho tseo. Amen. So haeba o le rabelela Jesu ha ona mohla o mo mamelang ka nnete ha ke tsebe hona Jesu o tla o treata jwang. Now ha re nke le wena o na le ngwana hao na bona ka o fela a emetse o mo laele hore etsa ntho itseng ebe o itjwetse ho ha re ke etsa ntho itseng nna ke etsa the opposite. Ha re ya sekolong o kgetha ho se sekolong
ha o re hlatswa dijana o kgetha ho se di hlatswe ntho le ngo e etsang o etsa ho kgahlano le ho itseng a ho etse o le motswadi o tlo fila jwang o tlo fila jwang amen so ha o phela a ko ipatla ona Jesu o fila jwang ka bophelo ba ka ba letsatsi hobane ha se ke le ka ho yena ke mmupua e motjha mme ba ke mmupua e motjha se ke tlo laolwa ke yena ha ke so tlo laolwa ke Satane. Now haeba o laolwa ke Satane ma ho le ka ho Jesu o ikutlwa jwang a ke re bueng baratuwa ba ka o ikutlwa jwang bophelong bona hona le ntho eo re reng ke a qetela hona le batho bao nnete e sale ha re iphapanyetsa dintho tse ngata re bua nnete hona le batho bao re ba declarable maphelong a rona e le dira tsa rona amen ho latela dintho tseo tse bohloko tseo ba re etsang tsona kapa le merero eo ba nang le yona kgahlano le rona le ntho tseo ba di etsa tsatsi le kgahlano le wena motho yona ke sera sa hao aibo le haeba wena ha o sera sa hae ma hona le batho bao bona ba o nkile o le sera sa bona and nako ena kaofela ba itjwetsitse hore re tla utlwisa bohloko tsatsi le tjhabang le dikelang amen now motho ya jwale e leng sera sa hao ebe ngwana hao ke motswalla hae o tlo mo tshepa ngwana ebe molekano wa hao ditsana le nako ena kaofela motho ya no sa o fositse ka ditjhefu ka makgatlo a mabedi mara o ditsana le molekano wa hao ditsana le motho o mo ratang yena what are you going to do now Satane ke sera sa Jesu se hlakileng o etsa ntho e nngwe eo Jesu a sa e batleng jole wena o ngwana wa modimo o ka ho Jesu o phela le Jesu ba nako ena kaofela o dutse dumelana le Satane ho etsa ntho tseo Jesu a sa di batleng ho tlo etsa lwana Jesu kwala mahlo a hao